Pozdrav! Današnji video želim da započnem na ovaj način i da kažem da će vjerovatno biti sniman samo jedan dan, to jest večeras i sutra, do sutra navečer. Šta će biti u njemu? Znači, glavna zvijezda ovog videa će biti moj muž koji dolazi sutra nam iz Turske. Znači, danas sam u pripremama za dolazak muža. Želim da napravim nešto slatko. On voli neke mliječne dezerte, međutim shvatila sam da nema mlijeka. Inače, kupujem mlijeko po 12 litara i nestalo mi je, u nedelju me nestalo zadnje mlijeko. Mislila sam jučer kupiti, zaboravila sam u netu. Mislila sam danas poslije posla otići, zaboravila sam opet. Znači, pravim neki mliječni dezert bez mlijeka. Vidjet ću šta ću praviti, možda neki tiramisu, imam mascarpone sir, imam u frižideru, to moram da vidim, šta ide u recept, nemam blage veze. Šta imam još namjeru? Inače sređujem stan za godišnji odmor, pripreme teku, sutra idemo po muža u Berlin na aerodrom, znači on sjeće u 18 sati, ako Bog dragi da, ja ću krenuti onda kada Arijana dođe s posla, znači mislila sam da odem po Arijanu na posao, međutim odlučila sam da neću jer izgubila bi tu dosta vremena koje mi je sutra dosta dragocjeno. Nemojte se čuti, stavila sam ovdje prostor kod kupatla da se osuši preko vrata. Dragocjeno mi je vrijeme, tako da sam se odlučila da ću Arijanu sačekati kod kuće. I onda kada ona dođe, onda ćemo krenuti za Berlin. U tom vremenu ja mogu dosta toga da odradim. Imam namjeru možda sutra ujutru da auto operem još. Znači, usput ne spremam se samo za dolazak muža, već i za odlazak na godišnji odmor. Znači, tu imaju tako neke stvari koje su neophodne, koje obavezno radim pred odmor. Znači, pranje auta, pripreme neke kupovine. Biće znači u ovom videu tako neka mješavina. Imam namjeru da ga završim sutra navečer. Muž kad dođe mora da se navikne sad na kameru. Rekla sam mu, pitala sam te hoćeš kameru. U stvari, pitala sam te hoćeš li da li da otvorim YouTube. Znači ti pripadaš isto ovoj familiji. Znači moraš da se privikneš isto na kameru. Vidjet ću koliko ću ga snimati, znači ne bi voljela da bude nešto na silu, to ne želim. Uglavnom, završit ćemo ovaj video sutra navečer, kad on dođe, znači on uvijek donese neke sitnice za Arijanu, to jest neke poklone donese za Arijanu, znači želim da snimim i to, tako da željela bi da ovaj video ne bude baš previše dugačak, međutim vidjet ćemo. Šta će doći unutra, vidjet ćemo. O tom potom. Znači, dobrodošli i ja sam Edina, žena koja je 34 godine već u Njemačkoj, koja je rođena u Sisku, u Hrvatskoj, odrasla u Bosni, svoju dušu pronašla u Turskoj i ako nisi, zaprati me za više ovakvog kontenta. Ostani tu. Evo, sad je 9:30 i prije nego što nam počne taj noćni kućni mir, hoćete nešto samo malkice izmutim. Znači, hoću da izmutim mascarpone. Čujete li mene? Našla sam Našla sam mikrofon. Jedno sam pronašla. Neću še da govorim ovaj mi smeta. Na ovoj kameri imam i čak rasvjetu, malo mi je prejaka, zbog toga sam smaknula naočale prema gore, jer ako stavim naočale, onda previše mi udara me u oči. Znači ovako, ne volim kolače sa svježim jajima, znači tiramisu je inače sa svježim jajetom, ja ga ne volim, pravim nešto slično. Moj muž nije puno izbirljiv, međutim, on je čak rekao, ne moraš ništa praviti, kao što god da napraviš, zadovoljan sam ili nemoj ništa praviti, ne treba ništa, međutim, iskrivila sam ovo, kako sam ovo uključila, da se iskrivilo, ja šta? Iskrivilo se.
Neka. Međutim, nema smisla da napravim ništa. Baš ne volim, ne bih željela da napravim ništa. Znači, želim da napravim neku malu sitnicu, jednostavno. I nešto što će se pojesti za 2 dana, najdalje, jer u subotu mi putujemo dalje. Šta se ovdje sve vidi na ovoj kameri, ne znam. Ovako da pratim malo. Znači, u subotu mi putujemo dalje i zbog toga želim da napravim nešto što će se pojesti. Znači, imam mascarpone. Hajde njega potrošimo. Mascarpone. U ovom receptu piše 500 grama. To je vjerovatno veliki recept, ali nema veze, hoću da ga potrošim. Ja inače volim sve pomirišiti. Kad sam imala 2000, koje prve, ne znam te ni ja kad sam imala, ono što smo imali mnogi, meni je najgore palo to što nisam mogla da mirišim. Izgubila sam bila sluh mirisa i okusa i držalo me sigurno 3 mjeseca i nikad mi se nije vratilo onako kao što je nekad bilo. Znači, kafu sam pila, imala sam osjećaj da pijem toplu vodu i nikad mi više kafa nije zamirisala kao tad. Znate šta imam? Imam ja kondens milš. Ovo šećerno mlijeko. Sad ću mi i to raditi. Ja inače dosta, ako pravim slatko, pravim dosta onako po osjećaju, znači onako otprilike šta bi paljalo. Sad ću njega kompletnog staviti, da se i on potroši. Nek se sve troši. Bitno je da ovo zamutim prije 10 sati, jer ja inače pazim na taj kućni red, da ne volim smetati nikome. Takva sam, cijeli život sam, znači volim svoja prava, ali poštujem i tuđa. To mi je bitno. Sad ćemo to da malo izmutimo. Hoće li valjati, ne znam. Piše da stavim 100 ml zane, nemam puno zane. Sam pola čaše zane. Tu ću staviti. Što da vidite. Mutu. Piše još keks, espresso, mascarpone, zane, puder cuka. Imam puder cuka. Ovo piše sve, piše sa mjerama. Ja to pravim bez mjera. Znači ja stvarno sam jako često pravim ono od prilike. Neću sad uopšte puno puder cuka zbog toga što ovo kondenzirano mlijeko je inače poslatko. Znači sad ću samo malce. To. Šta ide još? Malkice, sol neću staviti. I 3 kaške kakao. Kakao ide znači od ozgo. Kaže ovako, moram staviti naočale. Kaže, pomiješaj mascarpone sa vrhnjem, šećerom i malkice soli. Kratko s mikserom. Kratko. Kaže, ako predugo miksaš, postaće krema tečna. To je ono kad čitaš uputstvo poslije. Da vidimo da li je postala. Ja mislim da nije. Izgleda mi fino kremasto mi izgleda, pa makar. Izgleda mi fino. Izgleda super. Pogledajte.
super izgleda. Ništa nije tu kremasto. Ništa tu nije previše vodeno. Ovako da pročitam dalje. Kaže ovako. Ukoliko predugo miksaš, ispašće ti krema prevodena. Ukoliko se to desi, kaže samo jednostavno dalje miksaj dok se ne stvrdne. Ok, znači kod mene se ponovo stvrdila. Kaže ovako, kaže umoči onaj waffle biskvit u espresso i stavi jedan onaj red u tepsiju. Stavi kremu na to, onda stavi opet sljedeći red waffle biskvit i na kraju kaže opet ovu kremu. Kaže i tako dok sve ne potrošiš. Kaže poklopi, zatvori tiramisu sa folijom i stavi najmanje 3 sata u frižider, a kaže najbolje preko noći i prije nego što serviraš pospi sa kakaom. Ok, imamo sve, sad ćemo to da uradimo. Da vidimo. Ova mi je onako, izgleda mi zgodna, samo da vidim da li može onaj waffle keks da stane. Ja mislim da ne može stati po dužini. Inače, volim ove plastične da stavljam, znači sve što imam stavljam unutra da zaštitim od muljaca, jer jedne godine sam imala problem sa muljcima. Znači što ne može ovako, ali stavit ću ovako. Vidite. Znači, 2 ovako. Što se tiče espresso, ja mislim da on treba da bude hladan, pošto ga nemam još njega sad napraviti sa hladnom vodom. Nađe ovaj espresso, već sam ga bila spakovala u jednu korpu, znači kako mi šta na um padne da mi treba da ponesem za Bosnu, tako pakujem i onda popakujem tako i espresso, recimo stavila da ga imam dole prvi dana, da ne moram odmah ići kupovati. Nadam se da će ovo valjati ovako sa hladnom vodom. Inače ja njega napravim pa ga ohladim, međutim nisam sada, kad nisam u planu. Češ malo kisega. U mene muž inače prije nije volio kafu. Inače Turci jako malo piju kafu. Oni piju jako puno čaj. I znači kad smo se mi tek uzeli, upoznali se, moj muž je pio čaj, znači nije uopće pio kafu. Međutim sad pije jako rijetko čaj, sad pije kafu. I sad zazam ga skoro, dolazili su mu gosti neki. Kažem, rekao, jeste pili čaj onako? U stvari nisam ga zazala, pričali smo onako. Rekao, jeste pili čaj? Kaže, nismo, kaže, pili smo kafu. Dobro. Dobro. Vidimo se ja. Okay. Mislim da vidite ovdje šta imam. Znači imam taj keks, ovdje imam kafu, ovdje mi je tepsija. Šalim se, nije tepsija, već je, šta ja znam, ne znam kako da nazovem. Ja čak ne znam koliko treba se ovo puno namočiti ili ne. Ja sam se nekad davno pravila tiramisu. Iskreno da vam kažem, ne sjećam se uopšte. Neću previše umakati da mi se ne raspane baš ono. Ali ima ovo da bude super. Tako. Treba mi. Kašika mi treba. Ove kreme ima baš puno.
Vidite li vi što ja radim ovdje? Ok. Ajmo sljedeći red. Ja ovu kremu nisam ni probala. Zdravo. Ovo mlijeko što je unutra je fantazija. Baš mu lijepo ovaj okus daje. Idemo dalje. Ja imam previše ove kreme. Baš previše. Ma je puno. So. Inače imam još posla. Hoću već da polako počnem da pakujem stvari za Bosnu. Međutim, ovako, ja ne volim pakovati. Znači, meni je pakovanje jako veliki napor, jer ja sam već više puta rekla sam ja osoba koja nema dijagnosticirani ADHS. Znate šta kod mene šta je kod mene granica? Što ga još nisam dijagnosticirala? Jedini što se ja mogu super fokusirati onda kad neku školu učim ili tako, znači mogu se super fokusirati i zbog toga mi odstupam od tih nekih normi za ADHS. Jer ADHS osobe, one imaju problema isto sa školom. Ja to nemam. Znači, ja sam oduvijek bila dobar učenik. Kad se mogu fokusirati, znači, i to je ono što me još koči da dobijem ADHS kao dijagnozu. Jer već sam pričala sa psihologom. I što se tiče ovih sad situacija, pakovanje, to je nešto što mene psihički jako puno umara i što mi jako puno snage oduzima, iz razloga što ja ne mogu nikad naučiti da se organiziram kako treba. Ja sam, što se tiče sistema organizacije, baš se trudim. Međutim, imaju tako te stvari kao recimo što je putovanja, gdje ja uvijek nosim baš previše garderobe i što ja nikad ne učim iz prošlog puta nešto. Svaki put ja sebi kažem smjernice neke, recimo napisat ću sebi listu ili ne znam te ni ja šta, ja krenem tu listu i nikad je ne završim. I znači nikad ne naučim iz greške od prošlog puta da bi trebalo recimo ponijeti malo manje stvari. Jer ja ne mogu, kad krenem pakovati, ja ne mogu ući se koju kombinaciju da ponesem, pa kako će biti vrijeme, pa šta ako mi bude hladno, pa šta ako bude ovo. Mislim, baš sam problematična sam. I hajde, mislim, to imaju mnoge osobe. Moj najveći problem je što to mene to smori, znači mene to pregazi me totalno.
i imam stvarno jako veliki izazov sa tim. I inače sad situacije, recimo, ja momentalno sad nemam nastavu, znači ja još nemam godišnji odmor ovu sedmicu, znači idem na posao zbog toga što selim iz jedne učionice u drugu. I taj nemati sistem u nečemu je ono što meni ne godi mi nikako. Znači, ja sam danas otišla na posao i bilo nas je, ja trebam sad da predstavim jedan razred, međutim ti koji su sad momentalno u mom razredu, oni moraju da se presele u drugu zgradu. I onda faktički ne mogu ja ništa da radim dok oni ne predstavljaju, njima je preseljenje sutra, znači sutra dolazi im kamion. Ja sam onda otišla, ja sam radila nešto, ali imam cijelo vrijeme osjećaj da se vrtim samo u krug. Znači ono da ne radiš ništa što ti je efektivno. Znači samo da radiš nešto, ono kao faktički da si tu. Tako da sam ja znači otišla nakon 2 sata. Znači ja ovim danima ne moram biti određeno vrijeme u školi. Znači ja sama određujem koliko ću ostati. Ali mene to toliko me koštalo moje energije da sam ja, znači, htjela sam da odem i na sport i da odemo da poslije u trgovinu, ništa ja nisam mogla uraditi, jer mi je to stvarno, sve mi je to bilo previše. Što se tiče potrošnje moje energije, znači ja sam otišla i ja sam došla kući, jela sam i ja sam legla i spavala sam 2 sata. Znači ono kao da sam bila, i jednostavno ne volim ove periode u kojima ja nemam svoj sistem. Recimo ovaj mikrofon što sam ga tražila. Ja inače kad imam školu, znači nosim ga sa sobom, pošto pretežno snimam u autu, vidjeli ste sami. I sad ja njega znam uvijek gdje ga ostavim onda poslije. Znači imam ruksak u kojem ostavim na jedno mjesto. E sad, šta se dešava sad? Ja taj ruksak ne nosim ovih dana, pošto nemam ove nastavu da nosim. Nosim drugu torbu i ja sam njega sad stavila negdje gdje nije mjesto tog ruksaka. Ja sam njega jedno našla, znači ja sam njega tražila sad danima i nisam ga uspjela naći. I sad slučajno, rekao hajde vidim slučajno da nije tu i našla sam ga. Tako da osobe koje imaju i nedijagnostiziran ADHS imaju jako, jako velike probleme sa situacijama koje im nisu njihov ritual. Jer rituali nama pomažu da se snađemo, da nam je lakše, bar meni, pretpostavljam i drugim. Nika, ovo ako slušaš slučajno, reci mi, molim te, kako si ti što se tiče ovih vanrednih situacija u kojima izađeš iz svog toka. Nika je inače osoba koja je u 50. dijagnosticirana sa ADHS-om i bipolarni poremećaj. Možete je zapratiti. Tako da, opet ja Uglavnom, to je to. Znači, napravila sam ja tiramisu. Biće on super. Biće on fantazija. Sutra ću ga samo kakaom ću ga posuti prije nego što ga budemo posluživali. Nadam se da neće biti problematičan za izvaditi. Nadam se, ne znam. Ovako ću ga vaditi. Vidjet ćemo, ješćemo kašu. Sad treba da ga zatvorim sa folijom, ali ga neću zatvoriti sa folijom jer će mi se prilijepiti, već ću ga prvo sad da se malkice stvrdne pa ću ga onda zalijepiti s folijom. Toliko za ovaj put i vidimo se sutra. Kao što sam rekla, ostanite tu sa mnom. Sutra mi dolazi muž, idemo po njega u Berlin i sad on postaje zvijezda mojih snimanja. Ostanite tu. Evo, 11:30 nam je. Odoh sad prvo da tankam gorivo, znači prije 12 je, u 12 nam poskupljuje, to već sigurno znate iz mojih videa. Odoh da tankam gorivo, znači nisam još na pola, ali pošto idem za Berlin i nazad, to mi je oko 500 km, znači da ga napunim. Šta je sigurno? Sigurno je, mada mi šta kaže koliko mogu voziti, kaže da mogu 600 km voziti nek, znači onda to da završim. Možda odem, a po Arijanine naočale, dobila sam SMS da su Arijanine naočale gotove. Da li ću uspjeti, ne znam, vidjet ću. To zavisi da li ću tamo uspjeti naći parkiralište, pošto je ta ulica malo onako prometna.
Ako uspijem naći parkiralište, odmah otići po njih, ako ne, neću, ali prvo idem da tankam i vjerovatno ću i auto da operem izvana. Sad sam ga malkice usisala i znate što mi se desilo. Znači, usisala sam ga sa mojim Dysonom i ponijela sam 3 ona produžetka za Dysona, znači jedna ona električna četka, u stvari ona turbo četka, druga je onako malo šira i treća je ona baš ona za uska mjesta. I što sam uradila, znači ja sam to ja sam usisala i rekao hajde da Dyson da ga ispraznim odmah kod nas kod smeća. Imala sam u jednoj ruci sam imala papira, onako kako sam brisala ovdje, u drugoj ruci sam skinula tu četku, tu dugačka ona, najduža što dođe na Dysonu. Skinula sam nju i pošto ne mogu isprazniti onaj Dyson ako ima bilo koji nastavak na njemu. I ja sam, znači, otišla sam ja tamo i bacila sam, smeće sam bacila i ispraznila sam Dyson, idem sad prema autu i ja kako idem prema autu i sad ja gledam Dyson i imam onaj papir u ruci. Ja šta mi je, rekao, otkud mi je ovaj papir, trebala sam da ga bacim. I ja odem tamo u kantu za smeće, ja sam bacila stvar taj produžetak i vidjela sam ga, znači, ne bi ga mogla ovako izvaditi, znači morala bi ga nečim vaditi tamo vamo, nisam htjela, znači ostaje u kanti za smeće, bacila sam onda i papir, tako da sam sad bez tog jednog produžetka. Eto. Ali to je ono što ja vama kažem, ja u nekim situacijama ne mogu normalno razmišljati, ja stvarno pitam kako sam ja ovako daleko stigla u mom životu. Stvarno mozak mi je ponekad čim ga malo opustim, to je katastrofa. Tako da ovdje sad prvo da tankam, znači prvo ću jednu stvar da riješim, znači ide prvo da tankam, pa ću onda da vidim za naočale Arijane, ako ne bude parkiralište, odoh u Lidl, treba mi mlijeka treba mi bostan mi treba i vidjet ću šta mi još treba, ne znam. To je to i onda idem kući, još nešto malo pospremiti, Arijana dolazi oko 4 i čim ona dođe, znači presvlači se i krećemo za Berlin. Čujemo se, ostajte tu sa mnom i ako nisi, naravno, zaprati sad. Danas nam je dizel na €1,90, sad skoro je €1,91, 190,9. Nadam se da me čujete, nisam sigurna, pošto sam ja ostavila da snima, ali nemam blage veze. Samo 15 litara je ušlo, znači 30 euro. Tankala sam za 30 euro. Znate šta, otkako ovako skupo gorivo, nekako više volim sedmično tankati. Platim po 30 euro, činim se da plaćam malo. Inače tankam 2 puta mjesečno, ali nekad stvari jednom, zavisi sve. Ali sad nekako mi je najdraže sedmično. Hajmo sad prvo malo da auto saperemo. To ćemo sad prvo da uradimo. Situacija je dobra, znači imamo mjesta. Hajmo da ga malo saperemo. Malo, ništa puno. Ovdje prvo da vidim naočale. Ako nađem parkiralište, onda ću prvo da uzem te naočale. Ako ne nađem, idem u Lidl. Pa da vidimo šta, gdje i kako. Ja kad gledam ove snimke,
imam osjećaj kao da vozim krompir, a stvarno ne vozim tako, ja inače vozim fino, bar smatram da, mislim, ulice su takve kakve jesu, šta ja znam, ali ono baš često imam osjećaj jedino lakše i sa mjenjačem, ja mijenjam tu. Nikad ne volim da nisam sigurna u kojoj mi brzini mjenjač. Znači, ja njega uvijek stavljam u prvu kad stojim negdje i onda ja prije nego što ću krenuti provjerim još jednom, jer kao početnik prije 25 godina mi se desilo par puta da stanem negdje na raskrsnici i onda oni bibiću tamo, mene sramota. Tako da ja to ostalo mi je u podsvijesti. Uvijek provjerim još jednom, 2 ili 3 puta u kojoj brzini se upravo nalazim. Zaista trudim se da vozim kako treba, ali stvarno kažem, ponekad imam što Tina kao da voziš krompir. I tu smo u našoj toj ulici, gdje je Arijani, u stvari gdje je optičar, pa ćemo da vidimo kakva je situacija. Hoću li naći mjesto? Neću li naći mjesto, prije da neću. Ali nema veze ako ne bude, ne bude. Gdje mi je premaleno. Ovdje. Ipak hoću. I digla sam Arijanine naočale. Da vam pokažem, a snimit ću reakciju kad budu gotove. Znači, Arijanini promijenila je se malo dioptrija. I malo je njoj teže naći, baš 100% da bude kako treba, iz razloga što Arijana ne priča, znači uvijek mora da bude tu posebne oni znakovi koje ona može da kaže, kao recimo hund, ente, auto, blume. Ona je izabrala sebi naočale. Reakciju ćemo poslije kad ih stavi. Ovakve, ona je htjela ove roza. Još jedne je naručila. Fine su. Ja imam skoro vid kao i ona. Svašta. Nije, do duše nije, ali fino mi djeluju, totalno. Ja imam petak termin. Vidjet ćemo reakciju kad ih stavi, šta će reći, da li je to wow ili ne. Ostavit ću ih čak i u autu. Pošto nećemo imati vremena danas kada ona dođe da to rješavamo. Znači, ostavila sam ih ovdje u autu i kad budemo išli za Berlin, znači onda će da ih probam. Sad hajmo u Lidl. Već je sad 12 sati. Vrijeme leti. Hajmo u Lidl. Onda kad dođem kući, onda ću prvo popiti kafu još jednu. Popila sam jutros jednu, ali nešto mi je malo. Hoću još jednu kafu da popijem. Pa ćemo da gledamo dalje. Bila sam u Lidlu u kupovilni, kupila sam neke stvari koje mi trebaju. Znači, ovu sedmicom o budžetu ne mogu pričati ništa jer sam izvan budžeta. Izvan budžeta sam već za 30-40 euro, ali naravno to se sprema se na put, znači ovu sedmicu nemamo budžet. Ovu sedmicu živimo sasvim drugačije. Ali to je ono što ja kažem, znači uvijek morate gledati sami sebi da se pokušate odrediti nešto. Ja sam već znala unaprijed da ovu sedmicu nemam budžet, pošto dolazi mi muž, znači onda pripremam se za put. Tako, treba nešto ovo, treba nešto ono, znači ok je. Sad dobila sam poruku da su mi stigle ove, govorila sam da sam kupila mate kao prostirke za mačke hladne. Kupila sam ih na nekoj internet stranici. Imaju dobre ocjene. Inače su poskupe, košta jedna 80 euro. A to je bio sad neki kao Angebot, mislim Angebot 2 za 80. Tako da napokon su mi došle, znači hvala Bože da su došle, bojala sam da neće doći prije nego što krenem. Pa idem sad u sanduče da ih uzmem prvo. Tako da stvarno sam danas odradila baš finog posla, recimo eto jesam bila tankala sam, oprala sam auto, znači onda sam otišla u Lidl, digla Arijanine naočale
I sad idem i po te mate, znači sve u roku od 2 sata, je li tako? Zadovoljna sam. Jako sam zadovoljna. Pa sad ćemo da vidimo šta i kako. Znači ja inače ovako kad očekujem neku pošiljku da će mi doći, a mislim da neće možda biti kod kuće, pošto je trebala doći već prošle sedmice, onda ja nju usmjerim ovamo na ovaj pak štacion, to jest ovaj štacion za pakete. I onda ja to dignem kad mi paše. Ok. Sad ću da vas usmjerim prema tom paketu. Pa da vidite kako to ide. Znači, to je taj. To je to. Sad ću ja. Skeniram kod. Nećete ga otvori. Ja, schönen Tag. Ich bin jetzt hier am Packstation 153 und wollte ich mein Paket abholen. 01445 im Radebeul. Das weiß ich nicht. Also es klickt nur, aber die Türe geht nicht auf. Wann wird das passieren? Okay, aber bis Freitag muss es erledigt sein, oder? Znači nisam imala sreću, zaglavila se ona vrata, neće da se otvore, međutim, eto, nazvala sam sad tamo. Prvo sam prišla sa KI, joj bože dragi. Prišla sam znači sa KI i onda pošto ona nije mogla da riješi moj problem, spojila me je sa normalnom osobom, sa živom osobom. I kaže, mora kolega da dođe, da izvadi to pa da stavi u neki drugi fah, vjerovatno je pokvaren. Ako budem imala sreće, deći se to danas, ako ne, do petka bi trebalo. Vjerovatno ste već čuli što sam pričala. Ne može se uvijek imati sreće, ali idemo dalje. To nam neće pokvariti dan. Hallo? Dinka? Adriana, gdje idemo mi? Papa. Ko dolazi? Papa. Baba dolazi. Ege Papa. Idemo po babu. Ege. Marijana je podnijela sebi za piće, šta pije. Idemo po babu na aerodrom, tako? Ja. U Berlin, Ja. to tako? Marijana, Ja. imam jedno iznenađenje za tebe. Ja. Voliš ti iznenađenja? Ja. Da ti meni prvo reći što se tiče posla, hoćemo mi u penziju kakvu ili gdje ćemo? I šta ćemo? Ili ćemo dalje ići na posao? Aber nee, fein. Da imamo fraj. Oh ja. Nama treba neki posao ljudi, neki posao koji je dobro plaćen, a da se ništa ne radi, jel tako Adriana? Ja. Aua ne? Nisi ti bolesna, ne. Marijana pokušava da se... A, ima krava tamo. Marijana pokušava da se izvuče na noga je boli. Znaš šta, sad ću ti pokazati jedno iznenađenje. Šta je? Pink. Pink? Ja. Ha? Jel se sviđaju? Ja. Jesu to nešto si sam izabrala? Pink. Druge one nisu još gotove. Ne. Ima još jedna, ona će biti u petak sigurno. Daj mi sad pogledaj ovako tamo van, kako izgleda, jel vidiš dobro? Ja. Jel vidiš bolje nego sa onim ili kako? Besser. Besa? Besser. Koje su besa? Das. Ove nove su besa? Ja. Okej. Ja. Jel dobro iznenađenje? Ja. Ali sad, slušaj me, moraš da ih čuvaš. Aber Papa hat Bad. Moraš ih uvijek čuvati. Ja. Ne smiješ ih bacati negdje ili ne znam ti ni ja šta, ili kad ih brišeš moraš pažljivo ih brisati. Ja. Okej? Ja. Okej. Ali ona inače ima onaj Das. mašinu, ultrašal za čišćenje naočala. Jako je dobra, znači preporučavam. Inače, ko nosi naočale, se mi kupi, ona košta oko 20-30 euro.
I znači, super je, znači stavi se voda u nju i onda samo na dugme se pritisne, ono, kao prvo, super očisti, kao drugo, da vam prvo kažem, špara vam i vodu. Jer ako hoćeš naočno da očistiš, treba te vode IHH, ono kad je opereš sa fitom, likvijem, a ovako staviš onu mašinu dok ti opereš ujutru zube, ona te već očisti, zavisi može od 5 minuta na dole da se brzine, zavisi stvari od mašine kako koja. Znači, sviđaju se, Arijana? Ja, Jel me vidiš bolje? ja, Jesi ti sad ljepša? ja, besser. Oh, das ist gut. Ljepša sam. Oh, Te su stvari to ostani. V. Uglavnom, sad idemo mi po babu, znači krenuli smo. Oh, O Pink. I Mela? javimo se sa aerodroma. Šta je sa Mela? Bald. Zeit. Druge će biti u petak gotovo, najvjerojatnije u petak, ne znam tačno kad. Uglavnom jedne su gotove. Danke, V. Danke. Uglavnom, kaže Arijana, pozdravim onu ženu, optičarku. Ja u petak imam sama termin, jer Arijana kaže da pozdravim onu ženu. Dobro, pozdravim. Okay. Ja. Znači, čujemo se, vidimo se u Berlinu ili malo pred Berlin, znači negdje oko aerodroma. Ostajte tu. Straßenverlauf von Schönefelder Allee, 1,5 Kilometer folgen. Arijana, prepadaš me. Oh, Papa. Nee, da fliegt nach oben. Der Papa kommt nach unten. Der Papa ist schon bestimmt gelandet. Ja. Ja, Aber bitte, du meinst bitte? im Oktober ist schon. Bald. Schau sie. Ja. Erstmal Sommer. Warte mal, jetzt muss ich weiter gucken. Ah, bald. 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 Ja, Mann, Nein. da. Ja, hier gibt es auch Zug, aber ich habe gar keine Ahnung, was alles. Hier gibt es auch bloß 100 Parkplatz. Metern den rechten Fahrstreifen benutzen, um auf Hugo Junkers Ring weiterzufahren. Was hier? Wahrscheinlich hier. Dragi javna blage veze Kutstač. Wow. Rechten Check, Fahrstreifen Ariana. benutzen, um auf Hugo Junkers Hier Ring geht weiterzufahren, dann weiter geradeaus auf Hugo Junkers Ring. O, P2, P3 je tamo negdje. Sad ću negdje. Mislim da sam sad se zeznula, a možda i nisam. Nisam sad. O, budemo toliko u ceste. Geradeaus auf Hugo Junkers Ring, dann den mittleren Fahrstreifen benutzen, um auf Hugo Junkers Ring zu bleiben. Mittlere. P2 do P8. Mittleren Fahrstreifen benutzen, um auf Hugo Junkers Ring zu bleiben. Dragi. Ovdje toliko to zapetljano. 400 Metern rechts abbiegen auf Margarete von Etzdorf Straße. 400 Meter rechts abbiegen. Koji? P2 do P4. Ovaj mi je rekao da je P3, ali nemam ja, a trebala sam ovdje, mogla sam i ovdje stati. Sam možda mogla i ovdje. Blage veze, dragi, kad nemam. Abbiegen auf Margarete von Etzdorf Straße, dann erreichst du das Ziel. P3. Idem na P3, pa tipa da imaju ova parkiralište neko veliko, ali nemam blage veze, ništa nikako. Ne znam ni gdje ću, šta ću ovdje. Das Ziel erreicht. P3, evo ga ovam, Parkhaus. Jedno država. Besser. Wo, nadam se. Nicht rennen. Ankunft ist hier. Ja.
Eine Ankunft, verrat mir, ich muss gucken. Was denn? Von wo weißt du das? Wir gucken. Ja. Ankunft. Ankunft. 1. Drücke 1. Okay. Benny. Bed. Bed. Mi smo u Berlinu. Znači na aerodromu smo, idemo tražiti. Koga tražimo? Papa. Babu tražimo. Steht. Ankunft 1, to je tu. Ja. Vjerovatno je to tu. Vidjet ćemo da li je to tu. Komplikovano je. Čekaj da vidimo Arijana, hajde da vidimo ovamo. Benny. Čekaj sve naočale. Jel ti sviđaju tvoje naočale? Ja. Koga čekaš sada? Papa. Nije papa, baba. Papa. Baba. Efaj. Koga čekaš? Papa. Baba. I čekamo se ovdje papa. Ja. Ne. Koga? Koga je to? Var. Geh zur Seite, Ariana. Nasıl? Ey. Özlemişim. İyi, elhamdülillah. Kom. Nasılsın? İyi, çok İyi. Kaputt. Kaputt. Mai. Tasche. Mal. Im Oktober. Şeyse hal şeyse. Hadi miau. Ya. Bitte. Hadi. Streckenverlauf 68 Kilometer Kübra. folgen. Ja, bitte. Ya. Hat 9 hat sie. 9 ya. Kübra, Büşra. Oder nee. Walter. Hey, Papa. Bitte. Waltersdorfer Dreieck. Musst du nicht, Ariana? Tasche. Ja. Gott, ist auch schon, Ariana. Papa. Das ist schon Baba. Eyo. Ariana çok mutlu. Aber çok. Ich sage Beginn, komm schnell, duschen und dann schnell. Oh, schnell, weißt du? Aber dann Und Ariana laufen 100. ama dann Ariana unutma tuvalet gidiyor. Buçuk saat sonra ben tuvalet oh nein ben zaman yap tuvalet. Ganz lecker. Aber Alhamdulillah. Alles gut. Bist du müde? Ne? Biraz? Biraz uykum vardı uçakta ama sonra Ya. fark. Okay. Böyle. Film bitti, benim uyku da bitti. Ja? Film bitte. Benim uyku da bitti. Okay. Tot, Maus tot. Ya? Maus ya. Yarasa. Mann helfen. Ne? Yarasa. Nicht tot. Wie? Mann, Yarasa. Yarasak. Yarasa. Mit dem Handy. Yarasa. Mit dem Handy. Maus. Da hast du den bei YouTube gesehen, Ariana. Ja. 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 Yarasak. O yarasak ama çok tatlı. Milk. Yarasa. Yarasa. Ya. Yarasa. Kaykı. Kanka. Okay. Yarasa. Guck mal, Dresden. Abi ya. Arsch. Deine Fuß ist kaputt. Ja. Arsch. Warte, nein. Ama cuma günü doktor var. Sen ben Ariana. Was hat gesagt? Barış. Ne cuma ya, so iki gün Wie hieß?
On polisay. Bir şaka. Oder? Burg, Nee, Sonntag. Onkel. Sonntag. Ne? Pazar. Ne pazar? Evin önünde var ya sebze, meyve, pazar. Okay. Aynen. Market. Turkish Frau. Evet. O Ariana, oh la la. Oh la la. Was für Wetter und dann die Fahrt. Warum? Oh! Çok güzel. Oh la la. Oh, das ist çok güzel. Bu bitte. Alles Wunder. Wow. Zeig mal. Oh, das ist richtig schön. Oh, Baba, danke. Bitte, Bagger, bitte. Vater. Bagger. Ja, kannst du alles packen. Vater. Wow. İnşallah mikrofon. Was? Bu Ariana. Oh la la. Ich bin versucht für den. Oh, Ariana. Ah, Bu Filipino. Tişört. aşkım. Ah, lazım değil. Sen, sen sevmeyeceksin biliyorum. Ne? Elbise o da? Ne? Çanta. Elbise. Çanta. Okey. Çanta lazım her zaman. Lazım. O da sıran kaldı hatta. Okey. Bu da. Ey, die ist ja auch. Ya. Ama güzel. Evet. Interesant. Bu da für bir albüm. Fotoğraf albüm. Ah. Oy. Güzel. Vay ne yer. Evet. Aber bir tane fotoğraf benim Kinder für Arış. Ay çok güzel. Das ist çok Arbeit. Evet. Bu Ari bu für die. Ja. Aber diğeri Hepsi iyi. low. Allah. Evet. Low. Evet. Evet. Low. Evet. Bana. Und çok Arbeit. Yani. Çok. Viel Arbeit. Das. Dünya kaldı. Ben Trainieren auch für dich. Yo. Yani ben geldim. Job. İlk comment. Nein, egal. Trotzdem. Bu benim tripod. Ah, Mama. Şimdi perde. Das ist gut. Perde. Oh, häng. Kia. Bu Oh, das ist bizim ja bizim çok. Güzel mi? Evet. Çok güzel. Novi. Biraz evet. Navidad. Çok. Çok iyi ya. Çok komik. Bu Brandenburg. Evet, kapısı. evet. Berlin. Bu Bosna. Evet. Evet. Ah, Evet. Papa. Bu? Ne? Ne? Anna. Ya. Nee. Ya. Haklısın. Ich. Wieso? Lisa. Bu ilk kelime galiba. Oh. Van'daki family. Alala. Van'daki family. Bagger. Aber nee, ich back ja. Bazıları iki Efe family. ya. Bu iki. Bak Bela. Eis mich ja. Eis. Eis. Ja, ich bin da gemeinsam. Aklımda Ja. benim elbise var böyle. Ya. Lala. Oh la Senin la. elbise bir aynı. Was? Bu renk yok. Sevmiyorsun. Doch, aber ben şimdi yok. Ya. Ja, aber die İçinde şey var. Lastik var. Ne? Gürtel. Gürtel. İn. İn.
Danke, Papa. Şarj, şarj. Was tut er? Papa? Ne var? Çekirdek böyle. Evet. Güzel. Okay. Ey. Was denn? Bana hamur. Aber benim bebek kek. Allah unuttum. Tamam, Özür dilerim. Ne? Keşke yazsaydın. Warum schreibt nicht ya? Hab ich gesagt. Unuttum valla. Okay. Jetzt? Aber ich habe gesagt, muss schreibt. Oh la la. Baba. Oh la la. Baba. Ja, Krokodil. Bu ne? Baba. Bu ne? Ne? Deine Schuhe. Baba av yalan burada. Seviyorum yalan. Sen koyuyor. Yalan istemiyorum. Yılan güzel valla. Krokodil nicht schön. Nicht lecker. Ja. Benim çok lekker. Da ist Papa. Bonbon. I sad bi željela da odjavim ovaj video. Znači, muž je došao. Muž je ovdje. Muž je ovdje. Nein. Do. Muž mora da se navikne. Ovako, znači, prošlo je sve u redu. Let je prošao kako treba, oda? Flug var okej? Weiß nicht. Hepsi flugin var in ordning. Ja, in Ordnung. Evet. Znači, put za Berlin i nazad je bio dobro. Znači, parkirala sam u P3 parkiralištu. Malo sam se bojala kako ću ja to naći, ali sve je ok. Znači, sve kad se ubaci u navigaciju, sve se našlo bez problema. Čekali smo samo neke 10 minuta dok je Jusuf izašao. Put nazad je bio isto dobar, znači umorna sam samo tako, sad i večerali smo, znači nisam snimala dok smo pravila sam köfte i köfte i pohovanu piletnu, imali smo makarone još sa sosom uz to, Boston i slatko nismo ni jeli, znači nismo više mogli. Umorna sam stvarno i to je bilo to za ovaj današnji video. Znači, zvijezda sljedećih videa nam je... Wir sind müde. Wir sind müde, genau. Kaže, mi smo umorni. A zvijezda sljedećih videa je moj muž. Kočan. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de çok iyi. İyiyim. Genau. Znači, čujemo se, vidimo se. Pozdrav. Reci pozdrav. Pozdrav.